Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sampun ngawit ngemargiang vaksinasi COVID-19 booster kaping kalih majang krama wrede. Koningin wenten meketah tigang dasa sikit tali diri krama wrede ring Bali sane kaulengan polih vaksin Inucap. Panglimbakan vaksin booster kaping kalih puniki kaulengang majang krama werde sane kalaksanayang oleh Dinas Kesehatan Bangli ring tanggal 4 likur November war sekali tali kali likur magena ring desa Batukang Kintamani. Kauningin wenten 6,5 diri krama werde ring desa Inucap sampun rima suntikan vaksin booster kaping kalih. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Inyoman Sudarmo Ngewedarang paiketan dane rau mangkin maduisiu nanggu 300 dosis stok vaksin ring sajeroning ngemargiang vaksinasi booster kaping kalih majang krama werde. Vaksin booster kaping kalih sani Persida Kaicen majang krama werde wanta krama sani sampun piniglis 3 bulan ri sampun moliang booster ka pertama. Sekadi ring pemargi vaksinasi sadurungnyane vaksinasi booster Inucap pacang kemargiang oleh Samian Puskesmas Ring Desa Banjar Suang-Suang. Rau mangkin paiketan saking Puskesmas kantun ngelaksanayang pendataan ngenenin wilangan sasaran sepisanan nyusun galah pemargi vaksinasi. Tatujuannya untuk nincapang imunitas kerama werde mangde side katempasin saking pengelola COVID-19. Paiketan dane taleng nguduhang majang krama pamekas krama werde mangdane nganutin pemargi vaksinasi ring pos-pos sanes sampun kasiagayang. Asa punika taler mepaiketan indik panglimbakan kahanan kasus COVID-19 ring Bangli ri tepengan mangkin Sudarma ngewawahin kantos mangkin kasus COVID kantun ngelimbak. Nanging pawawahannya nih rahina nenten dahat akeh mekata siki kantos kalih kasus. Paiketan dane ngaptiang nenten malih ngarepin panincapan kasus COVID-19 ring Bangli. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.